Sireng, coklat. Oke, kesini. Kau mau mangan ampas tahu ya, wis ya. Rasa banget wis mangan ampas tahu mau pokoknya beloro. Wis gede banget, tipluk banget. Nih ada coklat. Kita orang kaya Miko. Lemu banget. Sebulan. Kita sirang sebulan nek 3 minggu. Coklat lanang. Kenapa Mik? Ngintip Mik. Kan Miko kayak nang sebelah. Coklat karo sirang. Gede kayak. Ya, kita kalem ora gelutan iye. Kalem iye. Teng ampas tahu rong wadah. Ya. Ya Bora. Ya. Ya Bora. Hah? Mangan suket maning, ana? Kayak karo sireng mangan suket. Nah. Dulu tepol kayak. Kok ngapa ngintip Miko? Ngapa ngintip? Coklat nang kene. Iku nang sebelah Miko. Sireng sini rang. Lurut banget lurut banget pedes kayak gini. Sireng lagi mangan bae sireng.